Masterizer. Sanibona igama le movie Invasive yango-2024 la esiqala khona ngoLara wayedrayiva imoto wapaka endaweni eyisigange engenamuntu. Wakhipha ifoni yakhe washiya i-voice message ukuthi sengifikile la uthe angize khona. Nokwathi mayeqalaza uLara wabona ibhokisi elibovu wahamba waluthatha wafica libhalwe igama lakhe. Walivula leli bhokisi wafica linekhadi elibhalwe ukuthi thank you. Wadideka uLara wabona kungcono aphindele emotweni ahambe. Kodwa engakafika emotweni wavele wabadizi waphathwa isiyezi wawa. Esequlekile uLara kwaqhamuka indoda yeza yazomthatha hamba naye. I-movie sishiftela komunye umuzi omkhulu oyimenshini owawunephathi lapho kwakuqashwe abapheki ababili abenza i-catering, intombazane yomuntu omnyama uKay nomfana womlungu owayemngani wakhe uRayli. Abapheki ababechazwa ubuhle balo muzi obizayo. uRayli watshela umngani wakhe uKay ukuthi uthe umnikazi walo muzi bazohamba kusasa. Njengamanje sesibona umnikazi walo muzi obizayo, igama lakhe uPiers wakwaPatton, oyewudokotela wakade usosayensi odiscover amakhambi namaphilisi okulapha izifo futhi enanolwazi olukhulu lokusebenza ngey'cubu zomuntu. Kwafika intatheli yazomncoma uPiers iqhawula lona ibhiliyoni ngemsebenzi yalo emihle. Enye intatheli yaze yakhombisa yena uPiers imisebenzi yakhe yayivela kwimagazini. Ngesikhathi batshela uPiers ukuthi kodwa kwicover imagazini basebenzise isithombe esirong hayi lesa esikhethile. Wacasuka uPiers waze wakhuzwa intombi yakhe uJessica yamtshela ukuthi ubukeka kahle njena kulesi thombe. Umpheki uRayli waze wawuskena lo muzi nge-app yefoni ebheka ukuthi awekho namakhamera wathola ukuthi awekho ngaphandle kwasemnyango for ividiyo ye-doorbell. uRayli wadideka ukuthi why kungabi ne-security. uKay watshela uRayli ukuthi mhlawumbe uPiers akayikhathazi ngoba vele lo muzi wakhe awakhelene namuntu futhi uvikelekile. Njengoba uRayli noKay babengenamakhaya badecide ukuthi bazohlala la mayesehamba uPiers esebuyela phesheya ngoba ufika la kuphela makuwama-special occasions. Wathi ntambama bonke abasebenzi sebehamba uKay wanyonyobisa iy'mpahla zabo benoRayli ukuthi bazoyifihla ngoba babezohlala ngokucasha la emzini kaPiers kungazi muntu. Ngalobu busuku siyababona sebecashe bobabili egaraji. Nokwathi ngakusasa ekuseni uKay walunguza ebona uPiers nentombi yakhe uJessica sebephuma behamba. Basala bobabili uKay noRayli sebeyiphathele i-big house ngoba siyababona becelebrate ukuba ama-owner ngokungekho emthethweni. uRayli oyisitabane noma singathi wayeyigay wakhombisa uKay efonini ukuthi uthola i-boyfriend entsha eyibhiliyone kwi-dating app ethi usahamba njengamanje uyohlangana naye. uKay kwamphatha kabi ukuthi uzosala yedwa uRayli uyamshiya, kodwa uRayli wathembisa uKay ukuthi uzoshesha abuye. Ntambama uKay wayeyirelaxele ebedroom ngesikhathi ethuswa ukuzwa imoto epaka ngaphandle. Ilapho abona khona ukuthi umnikazi womuzi uPiers usheshe wabuya wabaleka uKay wawucasha emva kasofa. uKay wabona ukuthi uPiers akafiki yedwa, ufika nale ndoda eyintatheli ebisephathini. Intatheli yayihleli kusofa ngesikhathi ibuza uPiers imibuzo about ama-research awenza manje mayelana nokutholakala kwamakhambi ezifo, kodwa ibhiliyone uPiers yayingekho emudini yokuphendula imibuzo. Ingakho uPiers atshela intatheli ukuthi okwamanje singabe siphuze iwayini. Wamthelela waphuza. Ngenkathi saphuza intatheli uPiers wambuza ukuthi usikhetheleni isithombe esirong ngoba kusona lesengithe sifakeni kwikhava yemagazini. Intatheli yathi sazama ukukhuluma yavele yafikelwa isiyezi weza umzimba wakhe uba weak ephethwe inzululwana waquleka. uPiers wayithesta into ayisungulile okwakuyi-transdermal patch ayinamathisele eglasini yewayini ukuze adrage intatheli. Intatheli yavele yawela phansi kwe-floor yambona uKay owayecashe ngaphansi kodwa nayo yayiweak. Wafika uPiers wayithatha intatheli wayihudula wahamba nayo. uKay wathola ithuba lokubaleka kodwa wawisa inecklace yakhe wachitha neglasi yewayini. Wahamba waze wafika kwenye indlu la afonela khona uRayli kodwa uRayli akangaphendula. Eseqeda ukubeka leyo ntatheli uPiers wabuye wethuswa ukubona iwayini elichithekile nakuyilapho acabanga khona ukuthi kukhona omunye umuntu ola endlini. Wabuye wacosha nenecklace kaKay yayiwele phansi. uKay yena wafonela 911 etshela amaphoyisa ukuthi udinga usizo usemzini wesigwili esaziwayo uPiers. uPiers wafaka umuzi wakhe kwi-lockdown nge-app wanqamuka wonke ama-signal nenetwork yayisendlini. noKay akangabe sakwazi ukukhuluma namaphoyisa. uPiers wakhuluma efonini yakhe eyibhekene eyikhonekthwe endlini ebuza ukuthi ubani wena muntu ola endlini, ethi njengoba wonke lo muzi ngiwufake under i-lockdown akungeni muntu akuphuma umuntu ungakayivezi ukuthi ubani. uKay wayitatazele zama indlela yokuphuma kodwa wathola ukuthi yonke iminyango ngisho amawindi kuvaleke yonke into akuvuleki lutho. uPiers wathatha isibhamu sakhe ehamba ebheka lo muntu ola endlini. uKay simbone sebalekela upstairs ezama ukuyothola indlela yokuphuma wathola ukuthi naserufini kukhiyekile akuvuleki. Wazama ukuphahlaza iwindi ngesitulo kodwa kwakuwamawindi ayi-reinforced glass lawa angaphahlaki. Khona lapho uPiers waqhamuka wambona. uKay wagijimela downstairs ezama ukuyobheka enye indawo yokuphuma. Nokuyilapho wazama ukuforce ukuvula i-vent cover yavuleka. Ngenhlanhla wakwazi ukuyimpini
ukushintsha kwenye imbobo yeventi. Wathi mayesephumele phezulu erofini wathola ukuthi phansi kukude kakhulu, nokuyilapho abona khona ukuthi ngenhlanhla ikhona i-swimming pool. Wayengasenayo enye option, yingakho avele agxumela emanzini. Wangena emanzini kahle angalimali. Akuphelanga sikhathi wafika uPS ezoma ngase-swimming pool eqalaza ukuthi uphi uK. Ayengakwazi uPS ukuthi uK ula ngaphansi kwamanzi ubamba umoya. uPS ngokungambona uK wahamba uPS, nokuyilapho uK wathi mayembona ehamba uPS waphuma emanzini uK. Kodwa uK wethuswa ukuthi uphumela phambi kwakhe uPS akahambanga. uPS wabuza kuK ukuthi ngoba useyingane encane nje uzofunani kwemention yami. uK waxolisa kuPS wathi akanayo enye indawo bezoya khona. Wathi uPS ngoba usuka kule nkampani yabapheki ebengiyiqashile wamtshela akaphume emanzini mayengafuna amdubule manje. uPS wathola imessage efonini ukuthi amaphoyisa asegeyitini lakhe, nokuyila amaphoyisa befonelwe uK ngakanqama kwisignal. uPS akumthusanga ukufika kwamaphoyisa, kodwa kunalokho wapress ibutton ukuvala i-steel plate okuyinsimbi ekhava i-swimming pool. uK wayithola sevaleleke kwi-swimming pool ngaphansi kwaleso steel plate esasikhava ipool. uPS wahamba ohlangana nalelo phoyisa lamtshela iphoyisa ukuthi bareceive i-phone call ebesuka la endlini kumuntu othi usenkingeni. Ibillionaire yatshela iphoyisa ukuthi akho umuntu omunye la ngaphandle kwakhe. Iphoyisa langena ngaphakathi lathi lifuna ukuyibhekela lona libonele. Selingaphakathi iphoyisa labona leli wayini elichithekile. uPS wathi ephoyiseni leli wayini elichithwe intombi yakhe lesi ihambile yabuyela edrobheni ubesazoklina phansi. uPS wayicisha le lockdown wayifakile eyayiblock isignal ye-technology esemzini wakhe. Bahamba bayofika ngakwi-elevator. uPS watshela iphoyisa ukuthi leyo elevator iye ofisini lakhe. Wathi uPS ngendlela highly classified ngayo umsebenzi wakhe ngeke azalivumela iphoyisa ukuthi liye khona. Iphoyisa lamtshela ukuthi lifuna ukusesha. Ibillionaire yavele yasendela upolice commissioner imessage. Ucommissioner wafonela iphoyisa walitshela ukuthi alihlukane noPS ngoba lowo muntu elimhluphayo usezingeni eliphezulu kabi. Ngaphansi kwe-swimming pool uK wabona elinye ibhathini elikhavekile, nokuyilona acabanga ukuthi licontrola le-steel plate elivala ipool. Wazama ukuphahlaza le khava yayivala ibhathini. Iphoyisa laxolisa ngokuphazamisa uPS lavalelisa lahamba. Emanzini uK wakwazi ukushaya leyo khava kwathinteka ibhathini savuleka i-steel plate esasikhava ipool. Wathi esephumele ngaphezulu wethuswa ukubona imoto yamaphoyisa isisuka ihamba. uK wagijima ethi uzoyifica ngaphambili imoto, kodwa wafika wavinjwa amanye amagate ayengaphambi kwala ayeya khona. uK wagijima waya egaraji eyobheka indawo yokuvula umnyango, kanti uzokwenza iphutha athinta imoto ikhale i-alarm. uPS wezwe i-alarm wathatha isibhamu sakhe waqonda khona egaraji ngenkathi uK esecashe ngaphansi kwemoto. uPS wambheka uK engamtholi, waze wabona ukuthi ngoba engamtholi akavula igaraji. Esavula uPS uK wathola ithuba lokuphuma phansi kwemoto waphumela ku-elevator, kanti uK uzovela athuswe intatheli ejoviwe. uPS wagcina efikile naye kwe-elevator, kodwa wafica leyo ntatheli ayeyidragile. Wathi esehambile uPS sibona uK eseqhamuka ngemuva kwentatheli. uK wapress ibhathini yahamba i-elevator isishona phansi, kodwa yamkhiphela ngaphansi kwesinye isakhiwo esingaphansi komhlaba okwakuseyindawo yalo le-billionaire. Wathi uK esathuswe ile ndawo enkulu kanje engaphansi komhlaba, umnyango we-elevator osemva kwakhe wavaleka akangawufica. uK waqhubeka wahamba esehamba endaweni edark emnyama. Wayithola esehamba kwenye ilaboratory engajwayelekile enemishini engajwayelekile enamabhodlela aphethe izicubu zabantu. uK wabona nalama-transdermal patches asungulwe uyena uPS elikudraga ngokuthi uluthinte lawa kade enamathisele eglasini yewayini lentatheli. uK waxebula eyodwa naye wahamba nayo for ukuyivikela. Wathi esahamba uK wahlangana nezinto ezisabeka kakhulu. Wahamba endlini enabantu abasabekayo ababoshelwe uPS esebashintshile besabeka ngoba wayenza ngabe i-experiment. Omunye wabo kwakuLara, lo esimbone ekuqaleni kwemovie ehle emotweni yothatha ibhokisi elibomvu. uK wayesethuke kakhulu ukubona ukuthi kanti uPS uzabe rich kanje yabe namabhiliyoni ingoba benza ama-experiment ngokuparalyze abantu kanje. uPS wathola imessage efonini yakhe ukuthi kunomuntu ohamba endaweni yakhe yokusebenzela engaphansi komhlaba. uK noma wayesaba kodwa waqala warekhoda yonke lento ayibonayo phambi kwakhe, kodwa kwathi makunyaka uLara wethuka uK wawisa ifoni yakhe. Ngokuthi wayesesaba uK wabaleka kakhulu, kanti uzothi uyahamba wahlangana noPS ephuma kwe-elevator. Wasuka lapho uK wabalekela kwenye indlu for ukuyocasha. uPS wamlandela ngenkathi uPS echaza ukuthi usebenzisa amaphathi abantu not ngoba ehlukumeza, kodwa ngokuthi wakha amaphilisi nemithi yokulapha izifo kusizakala abantu abaningi ngomuntu oyedwa. Ngebhadi uPS wamthola uK ngesikhathi emgxavuna embamba. uK wathatha enye insimbi yescalpel wamgwaza ngayo. Wagijima kakhulu uK wayongena kwe-elevator. Ngokushesha wapress
ibhathini lokuvala kangamfica uPierce. Esephumile wagijima esethi uya ngasegatini wahlangana noJessica intombi kaPierce. Wazama ukuchaza kodwa uJessica wathuswa izandla zikaK egcwele igazi. uJessica wakhomba uK ngesibhamu embuza ukuthi ubulela iboyfriend yakhe uPierce yini. Wathi uyazama ukuchaza uK kodwa uJessica wayengayikholwa yonke into eshiwo uK, wamphoqelela ukuthi abuyele back endlini. Sebengaphakathi uK wazama ukuchazela uJessica ukuthi iboyfriend yakho uPierce akayena lo muntu omcabangayo, uyisilwane esikidnapha abantu abathumbe asebenzise izicubu zabo for ukwenza ama-experiment. Kodwa uJessica akayikholwa ngento eyayisho uK, embiza ngohlanye. Besakhuluma waqhamuka uPierce watshela intombi yakhe uJessica ukuthi le ntombazane ibifike eza umuntu ozowenza i-catering, manje isicashe la ihlala emzini wabo ngokungekho emthethweni. uK wethuswa na ukuthi uJessica benoPierce basebenza ndawonye ukwenza le mkhuba. uK wayivikela ngokuthi useyirekhode yonke lento. Ethi uK futhi uPierce mina ngiqale kudala ukumrekhoda inkathi esadrag intatheli. Ethi uK kungcono ngoba leyo nto ngiyenze before uPierce ablock isignal, so ama-recordings ami asinke kwi-cloud storage lapho wonke umuntu uzokwazi ukubuka lawo mavidiyo emkhuba kaPierce. uJessica wathethisa uK emtshela ukuthi akalethele ifoni yakhe. uK wathi ngizoninika ifoni mani ngidedela ngihambe. uPierce wadubula uK ngomjovo we-tranquilizer wamqeda amandla, wambophela kwesakhe i-stretcher wamthatha wahamba naye. Ngakusasa ekuseni uRiley wabuya emzini kaPierce wamemeza uK wathi sengibuyile K kwangaphendulwa muntu. uRiley wayitshela ukuthi uK mhlawumbe ucasulwe ukuthi akabuyanga izolo ebusuku. Wamane wasuka lapho uRiley wayoyingenela kwe-swimming pool wabhukuda warelaxa kwephule ephuza utshwala bebillionaire. Esephumile lapho wathi uyahamba ngey'nyawo wanyathela iglasi efile, wahamba eseya upstairs eyozilapha la alimele khona. Kwelinye isayidi sibona uJessica ephuma ku-elevator enamachaphazelo egazi. uRiley wezwe imisindo wayitshela ukuthi uK, kodwa wethuka wayocasha mayebona ukuthi uJessica noPierce bala endlini. uJessica watshela uPierce ukuthi uworried ukuthi kungenzeka kube khona umuntu ozofika azofuna uK. uPierce watshela uJessica ukuthi akakhululeke, le ntombazana ayinakhaya so akekho umuntu onendaba naye. Bona uRiley wayecashile ezwa yonke into eyayikhulunywa. Kwathi uJessica eseyedwa ekamereni later kwangena uRiley waxavuna isibhamu sakhe wamkhomba ngaso. uRiley ebuza ukuthi uphi umngani wakhe. uJessica wathi ukhona downstairs ngilandele ngiyokukhombisa bahamba. Kodwa bathi bekwi-living room uJessica wapressa i-remote kwadlala umusic kakhulu. uRiley noJessica babangisana ngesibhamu kanti uJessica emva kwakhe kunento ecijile ebheke phezulu. Yamgwaza yambulala same time uJessica leyo nto ayiwele phezu kwayo. uPierce wafika kwe-living room wethuswa ukubona intombi yakhe isifile. uRiley wamtshela ukuthi kube ingozi ubengaqondile ukumbulala. Ethi uRiley mina bengiyifunela umngani wami uK bese siyahamba. uPierce wathatha uRiley ukuthi bahambe baye downstairs. Nokwathi lapho befike elaboratory bafica umzimba wentatheli nawo usushintshile. uRiley wayesethuswa ukubona umzimba wentatheli wabuza kuPierce ukuthi kwenzakaleni ngalo muntu wanje. uRiley wamtshela ukuthi bengenza ngaye i-experiment, ngimfakele i-cancer yesikhumba ngamasibomu ngoba ngifuna ukuthi ngithole ikhambu lokulapha i-cancer yesikhumba. Ethi uPierce kuRiley khululeka ungethuswa yilokhu, lo muntu uzobuyela esimeni sakhe kube ngathi akazi abenje. uRiley yamthusa kakhulu leyo nto, wayesesaba wamemeza uK. uPierce ebona uRiley efulathele wathola leli thuba lokum-atheka naye. Kwenye room sibona uK wayekade dragekile naye sephaphama. Wethuka kakhulu mayebona ukuthi ubequlekele phambi komunye umuntu okwenziwa ngaye i-experiment. Khona lapho kwafika uPierce wazokhombisa uK ivideo ukuthi uRiley naye ukhona la ngaphakathi sengimvalelile. Ethi uPierce kodwa uRiley ngingamxolela wena uma unganginika ifoni yakho. uK watshela uPierce ukuthi ifoni yakhe ise-guest room kwi-3rd floor. uPierce wasuka lapho waqonda khona noK wayesele wathi uzama ukuphuma kwakungaphumeki. Wathi esazama uK kwaqhamuka uRiley esezomkhulula emvulela ngekhadi. uK watshela uRiley ukuthi abafonele amaphoyisa. Wathi uRiley ngabe uyawafonela manje ifoni yakhe ithathe uPierce, ucela bawafonele ngefoni yakhe uK yokungcono. uK wathatha uRiley ukuthi bahambe baye la awise khona ifoni yakhe nokwakuyileselo kwakuvalelwe khona uLara. Nokwathi eseyitholile uK ifoni yakhe. Riley, where did you get that? uRiley wakhomba umngani wakhe uK ngesibhamu wamtshela ukuthi akalethela ifoni yakhe. Wathi uRiley ubesekhathele nokuphila ngokuhlupheka manje sefuna ukushintsha impilo yakhe. Khona lapho kwafika uPierce esithola khona ukuthi uPierce wenze i-deal noRiley ukuthi uPierce uzokhokhela uRiley imali engango-$10 million mayengajikela umngani wakhe uK. uK wabuza kuRiley ukuthi wena mawucabanga umuntu ofana noPierce angakukhokhela imali. uLara owayengemuva kaRiley wam-atheka wamuwisa phansi. uPierce wahamba wayobheka uLara oyi-experience yakhe ukuthi use-right yini. Wasuka lapho uPierce
uPS wadubula uRayleigh wambulala. uK wayesebalekile weza ukuqhuma kwesibhamu. Wayeme phambi kwe-elevator eyayingafuni ukuvuleka ngaphandle kwe-key card. uK wavele weza neplan yokuthatha ifoni yakhe ayinamathisele leya phesha idrug ecreate uPS. uK wabuyela kuPS wayeselungiselela ukukhipha izicubu zomzimba kaRayleigh osanda kumdubula. Wathi uK kuPS ucela amdedela ahambe. Wathi uPS ngizokudedela uhambe uma unganginikeza ifoni yakho. uK wanika uPS ifoni yakhe ngokukhululeka waze wamnika ngisho ipassword. uPS wascrolla kwigallery yefoni kaK kodwa angayithola le video erekhodwe uK ngelaboratory yakhe. uK watshela uPS ukuthi angirekhodanga lutho mina. Ethi futhi anginawo naleyo cloud account bengiyikhulumela. uPS wakhalela isikhathi sakhe asesichithile ngale ntombazane wabona ukuthi ngcono aqede manje ngayo ngokuthi awumvalela ku-special chamber nala athi khona uvula umnyango wazizwe badizi yena uPS esephathwa isiyezi. Nokuyila sithola khona ukuthi uK usebenzisa i-transdermal patch abe yinamathisele efonini for ukudrug uPS amshaye ngey'nduku zakhe. Kwajika izinto ngoba uK kwasekuyena osephushela uPS kwi-transformation chamber. Uthe ema emvalela phakathi wakhala kakhulu uPS ekhaliswa yinhlungu ngoba amakhemikhali ayeseqalile esebenza emzimbeni wakhe. uK wathatha leyo key card yokuvula wahamba. Nokwathi lapho esahamba kanti uPS uyalandela ngemuva. uPS waxavuna uK wakhahlela uPS. Umkhahlele embuyisele emuva waphuthuma uK wangena kwi-elevator washeshisa wacindezela ibhathini lokuvala. Umnyango waphahlaza ekhanda likaPS wafela lapho. uK waphumela ngaphandle wafonela i-911 amaphoyisa watshela ukuthi usebulela uPS abeze bazoyibonela ukuthi ubenzani. Nokuyilapho uK yahlala khona phambi komuzi linda amaphoyisa aze afika amaphoyisa ekugcineni. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala.